Sesisian pat nak Liang jong ke Good News TV ni pdiang sngewbha fi baroh kiba peit ya ga program ke jongi ha ga por bat ni ai khublei fi baroh ha ga Kyrteng ga tiang tam ke jong trai bat nong penem jong U Jisu Khrist ka khat sau terik ke jong nai weng jong man lau snem la jukan mau ya ga sngi kum ke Children's Day ya ke Children's Day la rakhe man lau snem ha ga khat sau terik unai weng ban pensa jengken maru ya ke singkha ke jong menteri rangba do Wanniang kong jong keri India ke jongi u Jawaharlal Nehru yau bala jukhot u chacha Nehru la kha u ha ke khat sau terik ke jong nai weng khat praspa prapukandai kumta ha ke sngi ke khat lai terik unai weng kum BYNTA ban rakhe ya ke Children's Day ngin wanlam shaphi ya ke program ke Kyrpang nagam da ki Khynnah lani ke children's program kumtangi pdiang sngewbha ya NONGIASHIM baroh nadu I adorable Wanniang I graphic son Wanniang I Nathaniel Wanniang bat I reveal son Wanniang kiban saai hangi ya ke NONGRWAI ke Kyrpang ke jongki bat Kyrpang ni pdiang sngewbha ya Reverend RG Laloo iban sa sam hapdeng jongi ya ke khubor na ke ktien ke jong Blei kini ka khat sau trik unai weng kalong ru kasngi ke Kyrpang na ke BYNTA ke jinge senggentai baroh hapo ke KGP assembly hakaba ke jinge senggentai baroh hapo jongka ki rakhe ya ke kasngi kum ke jingken mau ya ke jingdap hispa snem ke jing trekam jong ke temperance ke team na ke BYNTA ke ni ke jubilee ke long tu ken mau ya ki kam U Blei ulale ya ke bala pensyong nong rim na ke kitab ke jong Joshua kelenong ke besau ke dekat ke arfway hadu arbusau tang shikentien Argentin ha ke day bat ke jing sedang jong ke jinge senggentai ya ke temperance ya ke jing trey temperance las dang de Miss Ellen Hughes ke kon jong Benjamin Hughes ringkat ke jinge trey lang bat I Miss D Shulai I Mrs Lariam Kongwer I Miss Hilda Bhajur bat I Miss K Karsati ke Miss Ellen kalong ke kentai ke Liang rangba ban yele persha ya ke kiat bat kam juriet ban kren ya ke jing snew bat ke jing kta jong ke kiat kala sengru ya ke temperance fund bat ba ke penmi ru ya ke kot maham ki jing tmu jong ke temperance kilong ban yele persha ya ke jing mlien ke besnew ban yada bat ban pelat ru ya ke balangop ha kini ke jing kerni jong kini ke jing di ke ba pen buat Bantei ya ke long yeng long sem ke bala jot ke bala pra bat ban penwan ya ki long yeng ki long sem kristan ki besyong Blei ban krishan ban airu ya ke jing sumar ya ki konswet ban ra ban kentiu ya ki samla kentei de ke BYNTA ha ki program jo ke NEICC bat ki we de ki social organization ki jing trei jong ke temperance nadu minshwa bat hadu menta ki kentup ya ke jing penlong ya ke jing sengelap temperance ke jing le jingo she ki yeng jo ki tu ki bala ngop ha ki jing lien ki besnew bat ki yeng ki bala jot ki bala pra ke jing penmi ya ki track lan ki jing tho ban ye thu ya ke bor ke bapla ke jong U Jisu Khrist ke jing penlong ya ki jing seng conference da ki balang ki district ki presbytery bat hadu ki sinat ke jing penlong ya ki program kum ki seminar ki workshop ki counselor training ki awareness program ki ju penlong ru ya ke jing seng duai sha jingen ka ba khat ar kenta man lo snem ya ka ba lasdang nadu snem khat kendai spa prapun riu bat kum ke jing trei ka ba ratba jong ke temperance kalong ba kila plie ya ki artli ki counseling center nadu ke snem khat kendai spa kendai busan ko we jawai bat ke we pat hashlong Liang juga Good News TV ni ai khublei ye ki jinge senggentai baroh hapo jong ke KGP assembly ki barakhe ya ke sngi ke jingdam shispa snem jong ke jingtrei ke temperance hapo ke jinge senggentai KGP assembly te ke por nginis ngap bat sha score ya ki khubor ki banging sio sngo lima ke NONGRWAI bat lingba ke jing hikai na ke tien ke jong Blei lingba Reverend RG Laloo Hagani tayo kabanwan ngin wanlam shaphi ya ka Bible study ya ka ban sam hapleng jongi ya ka khubor na ka ktien ka jong Blei lingbai teman besan RG de karan de hadu bangine syampat U Blei Un kyrkhu ya pi baroh
I pastor iba penyat ya kena jeseng ki help kena barit baroh ki balapan peit ini ke program. Haka beningkong nga ai khublei pi baroh haka Kyrteng ke pdiang tam jong nong penim jongi U Jisu Khrist. Nga kuapan sedang na ke jingkeli. Kat nutarik kadai menta gasngi. Hai nga tip hitim kadai kat sau tarik November arhajar arhway. Kadai gasngi ayu. Natip hitip ikataru kadege ka Children's Day. Woohoo! Children's Day. Kadege sngi ka Kyrpang nakabenta ki hep ki barit. Tikum ta kadege por namta ka Good News TV but namta ilidi ni ai khublei Happy Children's Day pi ki hep ki barit baroh kadege por ka benta. Ngakwa finle ka we bagata kalong pa shi ki parlok jongpi shakadiang shakamon shikimen ki para jongpi ongi ki Happy Children's Day to ken le pa shakadiang shakamon khublei ki parlok jongpi ongi ki Happy Children's Day. Very good. To hagani ka por ka benta nama bakade ka Children's Day kadai ka sngi ka ba kemen ba na ka benta jongi ki hap ki baret. Tingin ithap ki khti tangba ngan hikai da ka style jong pastor ha. Baga style mata ka sngi ban thap tingin hikai fi da ki DJ club. Fitim DJ ha ngan hikai nga da kumway pada pihak melap red. Tangkum tu. Ha, ya but lang baroh ha barat ki badan hayeng ki bapet ini ke program. Mo ngin let DJ club way are live. Sa Liang kan way are live. Sing way are live. Very good. Ngangen fila ya kemen ko ko pora. Te sedang let tu DJ club ha hayeng ki jongpi ba ki parlok ki jongpi baroh. Ha kini ke por nama pakari ke Children's Day nga wanlam yu dos jonga. Fikwane man kendo yu. Fikwane kwade. Baka Kyrteng jong u de fitem. Kyrteng we u jango. Fiaban perta ong jango. Ong tangan ngai filak perta. Jango uni di perlok jonga u jango. Ong hai jango. Hoi. Kumno jango filong. Ngoklon. Fikman na man kapor. Oh yeah. Beli fikman. Bade Children's Day. Adi na. Jango ang hai baru tiki perlu kena ki peit ini ke program oh. Oi. Om hasi. Oi. Fikwa ban you jango. Kwa ban roy. Kwa le you? Kwa ban roy. Fikwa ban roy si ngam sha if you roy. Roy bet. Ngam sha. Roy bet. Ngam sha. Roy bet. Labiang. Roy bet. Tangan syak mo in rai jango ha jirai in rai rap adi okay rap adi nai kwa rai rap na ta fa rai rap I ma ta mo rai mo jango mo rai ba rai phan adi nai de jero ta rai kan my name is Jango nga bam mo hey sengeno jeseng nin bam mo ani la pesange iya ya kwa bam mo na hey Jango pi le komikrat rai biang la biang Roy bet la biang Roy bet la biang Roy bet la biang
Rồi bet labiang syokop no syokop no ni ngan hikai no pastor mata. Yes boss. What ong boss nga ta. Insyong janggo ne ma. Ta persen janggo hang to syong ke janggo ta. Ta hakene kapor ngan sedang no ya ke jingkren. Ready na man sangam. Ngai film ready. Ngada lai tili ke banga kwa ban kren ni pi ki hep ki badret akan kapor. Film ready na man sangam. Jam? Yeah, terlihat kemudian ki badan hiang on ready pastor ban sangam. Yo mata. Kebening kong akuan pen i pi kum ni pet we ni udak pi dai nanta pet suni ubaru ni l dai nanta pet suni ni kamrai kho khniat tamni lai we ni ke tapi yang sisin ke pi tu l ke Taken ke jingkeli mentah kalong kamut ayu haboong PL kiki. Kan ngon betul. Ta gas kepada hayeng gas. Ta. Melak dei tangan dia tu nak mengama. Pi kamut. Ni dak pi kamut. Pi. Mo pi kan? L kamut. Long. Umde tu long senggaram dei. Pi long. Ma. Pi ong long seram dei. Long. Nanta ki kamut kiba suwe biang ki fo koridor tikum ta habong pi kamut pi l kamut long ki kamut kiba suwe koridor pi long kiba koridor tabut injong agen pi for pi L for long, K for kiba, E K for koridor. Bakum ta ong ken le thap kemet la jong ngai ne ong ngalong iba koridor. Le biang ta ngalong iba koridor. Very good bro, very good. Da kapariang ki ong tik no. You are special ediana so. You are special fi long kiba koridor. Ladangi pansya ke Bible dan bon teliki bentah ke Bible ke bapen i bapi long kuno to ki ba kodo dan bon teliki bentah mo segap ngani thu ipi tang kat ne teliki bentah ha gospel jong Matthias lai tho yangi bakawi ke sngi kat bau Jisu dang syong bat ki senran ki jong teladon ki kemi kini ki kemi peit to ngate pi indo kini ri ki kemi ki bawan banyalam ye kini ki khon jong ki peit ki khon hi baret chota baca to lam baret khon manilam shino shau Jisu dan po yeng tang ba da jen poi benrung ta udan kini kesenran jong Jisu pet boleh bos wa kilam tu de kiom syak bandrong no entry msyak bandrong ye ki kena sam ini wi kena ilayam pe ila jau umat pi hajanam ila jau umat ilayam no entry ong kesenran ki jong Jisu habakum kita kepor ke ikabala ja kolong Jisu yo sngau aito yo sngau monu tabayam we senran wang pi kenrat ki dan ki kena ki baret ki wawan kendo pi kila ayam namar baki senran kim syak habakum kita kapor Jisu ang kumno kala balong ta wang khat ya ki kena ba tu wang no syak ya ki kena bakin wan syanga bakum tu la thum ki kena syak ya ki kena bakin wan hanga setelah Tigum tang ikan mau ke ketien ke jong blei Matthias kat kendai kat saw Jisu ong syak yaki khlong banwan ngapai but what khang yaki nabaya kabakum kita long ke hima ki bneng okay ma'am kisenran ke ong no entry Jisu ong syak yaki bakin wan syanga yes ma'am Taken buat hadirin jangan barak kihab kipadat ong Matthias
khat kendai, khat sao, U Jisu te ulaong, sya ya ki khenlong, ban wan hanga, but what kang yaki, naba, yake bakum kita, long, kahima ki beneng. Very good. Tikum ta, kani kajing keren jong Jisu kapit ina magata baki kena beri kini gay, ba kodor kide ki PLKK pilong kiba kodor lagi barom ne yo man ngalong ba kodor lagi barom do lem do le susnyoru lem do ngalong ba kodor le dok mat jong ngalong ba kodor le skor jong lu long ba kodor kmat jong lu long ba kodor ngalong ba kodor kumta pide le chibet awa jeseng sapet hayet ong ngalong uba kodor ngalong uba kodor ngalong uba kodor le kum tu ken mau pilong kiba kodor but dena ka daw ngi ken mau ka way ka jingja ka balaja ha ka bible ni thoi pi ma ka de shapangi way ikna re tadi kon jong uparat jairus mama jairus lai lai khat U Jisu bala pang ikon jong u ham tip kerteng teng khat ibiret ma ipang ibiret tikum ta mama jairus long Jisu wan sieng pang ibiret taga por ki wan musro what khat chu Jisu namar bai biret ilayap Jisu langsung si pang yap kena tama bakum tau la let sieng la let sieng anda la poi sieng i betu ki bri ki la ayam itu phong janyong tu ki ayam ane biret layap ane ko biret ne mana boleh kaban ngan ki la ayam kumta Jisu tu smile wang mi klung iklem pe wang ni klung iklem yam enre isu yo tia kini gila kiben ko ker klumar Jisu hapal ayap ru ong hana bedang yo tia sengap Jisu tu smile ong idang si yo tia bakum taul ong yalam menga syaka jaka badan iklung syak rumpat ba tangki kme ki pa bot senran jong u petras kila irung ta kamra tia jong ibirit bandal arung kamra tia jong ibirit ale ta jong tia bau labat ikakti jong iam dat bakum taul ong Khynnah ba ita ibirit ila Khynnah peit mentai la empat iam ila le kai peit me papa me papa te biret la kipat ila empat ti balai Jisu pen me biret de namar balai ba ki Khynnah ki PLKK ki pilong ki ba kodor ti kum tawat coklat have beren nang ni syakmat mat la ka sngi ke jing jong pi ken mau ba ma pi pilong ye ki ba kodor very good kabar pada pet dia ni biang pi ini dah L K asan wadak bersama S adilah rangbun pet S tu pet sini way I ada lah jong ni P ningkong L ningkong K itu K berekok ba S I kamu you kamu komunikan kamu P for P L for long K for kiba S for sya I for it pilong kiba syait kipilong kibala syait tau blei tong ke lade lem ne ngalong bala syait lem tu ngalong bala syait very good pilong basyait dak pariang ki ong you are love di subang ne you are love haka bible dan bon teligi benta ki betu yangi ba pi de ki PLKSE pilong ki ba syait bangi thui pi ka wei ba kata kelong leng ba ka jing yap jong Jisu hey tu no batep yap Jisu hey
no batep hab kibaret yap Jisu hang no itu pastor yap U Jisu halo jongka hey ding amon ne nek niat chen na long hi da halo jongka ding pena Nenem yap Jisu halo jongka ding pena tengah kwa ban keli pi pe hani ka dor pedium chohat yap Jisu halo jongka ding pena tengah kwa ban keli pi kawi ke jing keli pi trai U Jisu la nam la ban her halo jongka ding pena ula belum lah ula Jisu kan mau podang don ha pertai Jisu lem no tu bamat la de ong Jisu tak biak syak ila pe I can see yang tu berdekok ila ayatnya tu belayap kan mau belatap mama Lazarus tu ong Jisu Lazarus mipat I'm alive ya belum lah ni harading pernah la ma nang red ngi mishwa dan we gaching rai shir rai ma he's able ubala ban pet iba matla ban penyat iki berdeka ban mipat iki bayap ulang ubala tari blei jangya Jisula tang ba beli pat U Jisu ukam hiar ding pernah ngau biang ipi la U Jisu monem ula ban super sat ki prek na kati lahir ki prek ya gitu ki sipai roman lu silang attack no ki sipai ki angel ki jangu ondru klam le gumta uklam la ki prek balai kuat peken mau yu pi di namar balai di namar bau it ya pi it di love to head donut nang it ya pi di namar kencing it ki jong yang ngabat ya pi Kyrpang ya pi kiap kibaret U Jisu U ba ni pulih kaktin jong blei ma badai de kajing jong tapet gani rom larang san pra pulih rengkap pastor bot nadin pastor rom san pra bot nadin jong ama Henry U Blei Un Khynnah yala ka jong kajing Shangi kaba habangidang long kiba pom U Khrist ulayap yapli yangi segam Khrist ulayap yapli yangi halo joding pernah nama boleh bau yang bat yapi boleh tak tahu isi rai tu ke jingrai Jisu Khrist yang finang tu jingrai baroh hinang tangi rai tempat pastor matang skiti in dalek kam style nok niat in rai nok ke rap mo ya tu ke jingrai mo apa in dengen rai rap ti pastor belendom tu hab dan senyuk mati kena head ya biangam tu pedang si khamat mo style mo khnit itu hiam ta basam ta ngin rai Jisu Khrist yang atam bergerak mo bergerak mo Jisu Khrist yang nak ke Bible ngatba ki beret ki long ju laki tlat klaim mo Jisu Khrist biangam yang pinangam tu rai tai rai si sen mo Jisu Khrist yang nak ke Bible ngatba ki beret ki long ju laki tlat klaim mo Hoon yang adi Hoon yang lem tu Hoon yang Hoon yang ya kamam ya pi yap halo jongka ting pernah ti gumta U Jisu ya pi ba pilong kiba la sya U Blei filong kiba la sya U Blei ti gumta ong ken yaldi yang khmat kayit sibit pada ong bat menai fladap ong ngalong bakodor mentafin ong ngalong bala syait ngalong bala syait ngalong bala syait ngalong bala syait ong tama ti gumta lak bandar pling jopi belong kun suat mau bleu pi lak bandar ki kena ki bedok bleu pi lak bandar nak kena nasar pi nang kendang ru pi di pasang surak ru pi blei pi U Jisu pi
Tangila dep arteli ke beningkong dep PLKK P long ba kordor ba PLKSI P long kiba syait menta ke ba kadu las ko tem nem las ke dege kan ti finum tep ni te di un sedang syadu uma pet ne chen dah belum nu yu yang baik oh tiap num tu buat num tu lah U B U Om di tu D tu baklam tanah entah ni di D nanta pada itu okey dia kham jerong ni B I kamu kumno kham jerong ni mah kamu U Blei Un kaplan yapi angken jadi U Blei Un kaplan yang dekat pariang kiong kumno yang God has a plan for me. Kita nak jerai sirai. God has a plan for my life. Mo U Blei Un kaplan yapi. Ada pipai syaka Bible haka kitab Jeremiah arpukundai katway. Talk kumno tabot dari pastor ang Jeremiah arpukundai katway. Nabangatip yaki jingmun kibanga perkat syapang jongpi. Ong utrai ki jingmut ka jingsuken. Ti om ki jong ka jingsniu. Man ai ka jingkermen yapi. Hakapor bakut jongpi. Ya mem? Sam. U Blei wangan mo ngatip ikijingmon. I have plans for you. U Blei Un kaplan hakijing jongpi. Peit saudong ki jongpi. Man ketiar badan saudong ki jongpi. U Blei Un kaplan. Ngapait hang ni studio dan ki lights. Ma dari ini mic ibarat bahai mic ni ini ru dan kaplan man plan pensawa. Peit ni ru dan kaplan man pen iu di udak ai dan kaplan di jangguru dan ni mana ha janggo oi mau dan kaplan hai ni dan kaplan ni khmat oi pen style yo tikat nutam yang ngapat ye pi U Blei Un kaplan mo U Blei Un kaplan ke jing kum ta phai perlok jong gain ai U Blei Un kaplan jing jong pi U Blei Un kaplan jing jong pi ta phai sila di ong adon U Blei Un kaplan jing jong very good U Blei Un kaplan ha ke jing jong ni Sengap menitu ipis mang pastor. Ini dia. Pastor Ruben. Itu di ini. Het belendua ya. Ini isi kuat banlong Air Force mencua. Kuat banyak plane, nyak jet. Nyak jet. Ngasi bang ke film jong Tom Cruise, Top Gun ngong ada hek ngan kuat banyak jet. Sun beneng tang ba U Blei Un kaplan ni pastor klam pelong Air Force mo jet fighter handai lah pelong pastor ngang rak helmet pada helmet skutar tagarak hi mo kum tigi jet fighter tak sungu U Blei mo tak U Blei Un kaplan ni kecing im jong kem tau Blei Un kaplan ya kecing im jong pi tongan penkut no ni kapor ya kan ni kecing slok penken mau biang ya pi lightly ge pastor long number 1 PLKK kamu no Pilong kiba kordor. Waju kelet ikata mo hebret. Ang ngalong ba kordor. Ta. Bar. Pilong kiba syait. Ang ngilong kiba syait. Kebalai. Waju kelet in kawai. U Blei Un kaplan ya kecing im jongpi. Tikum ta kena kesengi ke pangilek kemen. Children's Day. Ken mau. Pilong ba kordor. Ken mau. Pilong kiba syait U Blei Un kaplan kecing im jong pi. Andrengan penkut kum ni. Pikwa nem. Baka plan jong U Blei kan long kecing im jong pi. Kwa em. Hoi. Pikwa nem. Ba penmat kecing U Blei. Ngati pinong hot. Pikwa nem ban mat kecing long kordor jong pi kmal jong Blei. Ngati pinong hoi pastor. Di kenang wa pilak ban mat di kata pihak ban pdiang U Jisu hakadonut jongpi dengan nyerap ban pdiang U Jisu hakadonut jongpi ke pangilek kelongin bu kiti kumne yang ken hab berit baroh
bo ki kti kum ni yang ni kichaka shong jong phi kong deng kong the kong na ba deng ba lung yang baroh ta bo ki kti ni very good ngam i blei i bo kti ni ma kabrip ki khmat jong phi sabut hadin jong pastor ma ta toy ni duai jisu bait ai ngu me bangalong bakodor bala it dame pemedon ki plan ke jing im jonga nga pdiang me jisu haga donut ke jonga ha Kyrteng U Jisu ngipan amen khublei shibon U Blei Un kyrkhu yipi ki hab gebret pa sisin na kebenta jong ilang baroh ngi ong yipi kumno happy Children's Day U Blei Un kyrkhu yipi ki hab gebret nam ta kaburam jong U Blei amen Tong ni kapor ngin yo pdiang no ye ke jing kyrkhu penwai bang kerpat ki hab barit baron sngewbha bani yang wat no misyang ngin yo pdiang jing kyrkhu penwai tong ni wai Hakabawai no to ai baka jingai jong U Jisu Khrist ke jingit ba U Blei pa lam ke jing slok sim bakut dan ka ki hab barit baroh po kasinat hai akelang setelah keperthai nado menta kata bom jukut ru amen